Sizin nomeringizni qaltirak eteli, onda 73 minin kerak bo'lsa sizga chalishadi. Gisar bo'yicha stroller bo'lib, gisar izdegenler bo'lsa sizga çalışsın. Nomeringizni ayta ketayin. 73 minin 73 minin 79 79 83 83 85. 85 nomerini qayrılыңызlar. Egerde Orqadan Muhammed desеңер. Gisar Qo'chqor izlesеңіздер. Orqadan Muhammed Hacı. Qirg'iz Ata el hökumetinden Muhammed Hacı Borqo aylinden bo'ladi. Borqo ayından bu. 8 aylık kozlar. 8 aylık qo'zilar ekan shular. Bu gisar puchmallarda ko'rsata keteli. Gisar puchmallar ekan. 16 ming so'mdan kemi bor ekan shularning. O'ta cho'ng qo'chqorlar ekan. Şularda 16 ming so'm kemi var dedi. Bu qo'zi qo'chqorlarda ko'rsata keteli. Qo'zi qo'chqor bordig'ilar. Qo'zi qo'chqorlar ekan 10 ming so'mdan kemi var ekan bularning bo'lsa. Bu tekeleri daha görsete keteli 5500 so'mdan kemi var ekan şu tekelerin. Bunun sunulması bunisi 5000 so'm kemi var ekan. Bu yechkilerin daha bağlarını sizlerge jetkirip koyalım. Mana şu qarani qanchaga berib yurasinglar ham To'qolda? 4'e yakın beri verdim. 4'e yaqin berib yuradi ekan shuni. Bunisini-chi? 3'e. 3'e. Yechkilerge bo'lgan bağlar Жаңынокат mal bozorunda shunday bugun. Mana yechkilerda suranib o'tasizlar, o'sha qarab tortib o'tamiz. Tekeni daha ko'rsatib keteli. Qancha yoshda teke shu? Sizde de oğlan. Yaşım bilmem 4 yaşar mı böyle? 4 yaşar. 4 yaşar tek eken. Şunu 7,5 mingga bermediniz mi? 7,5 ming so'm oluştur, berib beptir. Çoğun tek eken. Öte çoğun tek eken bu. Bu da hiç kim daha görsatip koyalı ulağı menen kança uşul? 5 ming berma. 5 ming so'mga berbedik deydi shuni. Kança gel kaşka. Kam var ekan. Ya kalma daldaydı. Tekelerden 5 ming so'm kemi var deydi shularda. Televizorga chiqarib qilashini. Uyaladi ekan. 3500 so'mdan berem deydi. Juğuna qanchaga berib yurasam? Juğuna qanchaga berasiz? Qanchaga? 6,5 ga berib bering. Juğuna 6,5 ming so'mga berib yuramiz deydi. Ushul erkek buqaga bağ olib tur. 32 ming so'm oluştu shuni. Shu bora qaytalar. Ne xor? Xor bor. 32 ming so'm berishdi. Ushul erkek torpoqqa 35 ming so'm so'rayaptir. Qanchaga berib yurasin ham buni? Qancha olishdi ben bozor qancha qilib o'tadi? 29 ming so'm qilib o'tadi bozorda dedi. Beribdir 29 ming so'mga. Tinchlik so'ranyapti dedi. Bu qoni bo'lsa 43 ming so'm so'rashyaptir.
43 dev adam kayakta sürüyor. Көңүздөр мындай өспүрүм эркек торпокторду да суранып атасыздар. Мына канчалык торпоктор же 1 жашарбы? 7 aylıktır. 7 айлык торпоктор экен, эркек торпоктор. Эми баалары канча ушулардын? Kön 65 kilo. Экөөнү 65 миң сом сурашып атты. Базар канча кылып атат? Bunlar 58 yarım yıldır. Экөөнү 58.500 сом бериптир. Сатпаптыр. Мына жаңы ноокат мал базарында. Кайсы жерден алып келдиңиз? Ноокаттан алып келиптир, ноокаттын эле. Топпозго окшош торпоктун дагы баасын билип берели. Канча деп атасың эми ушуну? 40 миң сом кеми бар деп аттыр ушул. Бага турган өспүрүм торпоктор экен. Эркек. Şu erkek торпоктор да көрсөтүп коелу. Баасы 25 миң сомдон сурашып аттыр ушуларга мындай. 20 bin veren de adamı. Siz 20 ming kıldınızbı? 25 devot atı özü. 20 ming somdon 25 de baa berişiptir. 20 bin 500. Ben tartma. 500 sata özü. 20.500 berip atat nerede bir oğlan. 21 berip ketdi. Gelgen çok 20 bin 500. Ya bu torpoktorun bolsa, erkek torpoktor eken 19 ming som kemi var eken bulardın baalar bolsa. Bak kişinekey torpoktor eken. Bu boğaz gınajını da sizlerge bilip bereli. Жаңы açma bu je tuğam. Жаңы açma gınajın eken. Hem boğaz kança surap atasiz şuga? Satıldı mı? 32.500 somga satılıptır. $32.500 somga şu satılıptır. Urgaç torpok bu. Kança surap atasiz şuga? Urgaç torpok eken. Bas kança emi şunun? 10 ming somga satmadınız mı? 10 ming somga satmadın deydi. Özünüz hem kançaga berip beresiz? Ya mına oylap çıktınız da mınançaga kese berem dep. Urgaç, Jayloo Gaydaçı mınандай gınajınlar suradыңыздар эле. Bulardın baası 25 ming somdan kemi var eken. Narkıdağı Bunacı mı jol çoğulu uy bu? Bunacı eken 25 ming somdan kemi var. Ha bu bunacıların bağları olsa 35 ming somdan kemi var eken bunlar. Biraz çoğurak bunacılar eken. Hurmatlı YouTube görүүчүлөрү, биздин мекендештер, биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Биз ар дайым сиздерге базарда болуп жаткан реалдуу гана бааларды жеткиришке аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар, кийинки чыгарылышка чейин.